Ligama lemuntfu alishintshwa simo sakhe. Mangabe ungijabulani ngisho kukhalwa noma nawe ukhala umenyetwa kuthiwe yejabulani, noma ungihlakanipho noma kungathiwa ufele tonke tifundo ube solo ubitwa ngekuthi ungihlakanipho, ungikhunjuliwe. Noma ngabe isimo sakho sithini nje nyalo, kepha ungukhunjuliwe, sawubona khunjuliwe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, ngikuhlephelele encwadzini yaJohane sahluko 11 verse 38. Ngako Jesu waphinze wabibitheka, wahamba waze wefika ethuneni. Belingumhume nje, limbonywe ngelitshe emnyango. Ngicela kusho sihlokwana salendzaba lesithi Jesu uyahlangana nawe ngisho ethuneni. Bekangayi kuyawungcwaba Jesu la ekufeni kwaLazaro, kepha iBhayibheli lithi wahamba waze wefika ethuneni. Bekuluhambana, kepha Jesu wayithatha lendlela waya lapho kunelithuna khona. Ngathi ngiyayibona iNkosi yemakhosi ngemehlo enyama, ihambela emathuna, ihambela lithuna lakakho. Yini lithuna? Siyaye sithi uma siyawungcwaba umuntfu, sithi siyawumbeka endlini yakhe noma endzaweni yakhe yekugcina. Lithuna kusendzaweni yekugcina. Lithuna kusendzaweni la khona masithi indzawo yekugcina, ngilokuthi asiphindze simvakashele loyo muntu loyo. Sesimshiyile, ngulapho ngingathi simlahla khona. Silahla lo mtimba ngoba sewutawuba sesimeni sekubola. Ngeke sihlale nawo noma besiwutsandza kanganani. Kwangathi Jesu uyahamba uze uyawufika ethuneni, endzaweni yalapho tintfo setilahlwe khona, tintfo letingasahanjelwa, tintfo letingasakhunjulwa. Uyathi lithuna liyini kuwe nami lamuhla siphila? Lithuna ngula khona kunetintfo lesesitilahlile lesititselile. Ngula khona kunebantfu kumbe sesithi hayi sekusekugcineni, kude loku sengashintsha kunasimo nasi. Lithuna njengaloku singakhulumi ngebantfu singabathandazeli nekubathandazela, bantfu labafile. Lithuna lisho nayi into longasayithandazeli nekuyithandazela, kumbe ngomntalo wakho, kumbe ngomntfanakho, kumbe ngumsebenti, kumbe ibhizinisi, kumbe budlelwane thide, noma ngabe yini, kumbe kugula, awusakuthandazeli nekukuthandazela, sekusendzaweni yakho yekugcina. Awusakuhambeli, awusakhulumi nangako, akusekho lithemba. Lithi lelivi, Jesu wahamba waze wafika ethuneni. Kungathi Jesu lamuhla abengafika kulelithuna lese uligubhile. Kungathi Jesu angahamba afike kulendzawo yekugcina la kulithuna khona, kuyindzawo Jesu lapho khona ahlangana nemuntfu khona. Uhlangana naloku lesekugceliwe, uhlangana naloku lesekungakhulunywa nangako. Ethuneni Jesu wahlangana naLazaro. Kwangathi nakuwe kuloko lebe kulithuna la bese uthi sengithulile, angiphindze ngikhulume noma ngiphindze ngikhulume naye. Kwangathi kulelo thuna lelo Jesu angabonakala. Amen.